Sida harise. I say patok ek se patok charena. Secondary education means what? Haiba kanda in haireba. National Education Policy matunga secondary education haiba se class 9 digi 12 haina hida pireba. Ek hida. Honorable member na PP di ba observation si yang kay to ya gi yin bi lo. Ai huji bill asi close by close second Honorable Mr. Sai yai ka pass to si am confusion to gidanda. Education policy na hari se sida haireba. Alle ba adona si je shoy na sum chapado house famani na amutal education national education policy gi kano na debate na te basidi honorable speaker sir akoi gi manipur gi private schools ki bill lama pass to na puthok che bana ba adu kari ma lan ba yaw masu amuk amend to se ba ngasi gi bill se pass to na to thank you close education haiba se sigi meaning do haitara ga di sida yaudre sigi meaning la le haijabi wan da do ta di matang to si ka de shoy haijab ni da je the private Manipur Private School Registration and Regulation Act 2017 si Act amendment to se dum yae ka su kaidre dum mai samak se accept to jarage aduda amaka tangai tare principal act ta ai ne khamdadi as per koi gi section 2 gi m dai tare aduda NAP 2020 gi matung na haitare na National Education Policy matung na koi gi secondary education je kada bo kauge jida indiget tawe ba original command class 9 to 12 baina toromi hojina hanadi higher class 10 plus 2 haina me hojina NAP lak padegi class 9 to 12 haiba adada aina pathok jarge ko secondary education means education pertaining to class 9 and 10 haraba and includes process of study equivalent thereof haiba do itadi secondary education have se sida mai NAP da harisna di maji class 9 to 12 haiba neba adna sigi mota include in course of study equivalent habi mota sigi class 9 to 12 se in satta with kari kage haidi ek se lal na chakra gadi mana national education policy makha da koi sabji loin salai ra bani na sim thapi ba yabra maram de sigi horan pa bi dum thola ni ai amko pajar ke secondary education means education pertaining to class 9 and 10 and includes process of study equivalent thereof class 9 ga 10 ga course mana badi ai lai te haitare na 11 12 equivalent to ga sugi diploma tab khopadi lai ne duga class 9 ga 10 ga mana ba equivalent di lai bra lai tar badi khangre do ona ba mis sing dok ne aduna sigi mana secondary education means haragani class si end habi gi mathang da sai gi class 9 to 12 se tawringai da tawyo ne na phagane na khala simtang sing kana amend to biro amana section 4 gi saida provide matang koi gi insert to ya bibra e bira ge har kana se provide se kana ne ai jekka osle ai patok jarke private school in section 2 of this act but which is are given recognized by the Director of Education Government of Manipur and Government of Manipur School section and affiliated to BOSIEM and COSIEM prior to the enactment of the Manipur Private School Registration and Regulation Act 2017 said the following the relaxation of Baraga school which are recognized by the Director of Education S of Manipur and Government of Manipur. The school earlier than 11 September 2007 shall have the status and co of their recognition. Schools which are recognized by Director of Education as Government of Manipur and Government of Manipur section school
school section before 11 September, but does not fulfill certain norms and standard and mentioned in subsection 2 of the section 4 will be given provisional and a temporary registration for a period of 5 years from the date of commencement of this act for the continuation of schools. Within such period, they should make fulfillment of the condition as laid down in subsection 2 of section 4 of granting certificate of registration. If after the 5 years school cannot fulfill the criteria given of the act, school should be de-recognized. Haidi mana kamai to gibu hana koi eksi laktenga da registration phangaba school singse wari class to like to loi tamuram nina moda chance ama katang karma chance sahi mangas da sahi khudingi to sahi mangas pibira ka kayuma masida harba koi anoba salary ba ekse masida fulfill to ndrabo regadi mado de-recognize tawa haidana simtang insert to bibi yabra emen haidi haptin bi haitare ne aduga masagi aroibada ek to dharami se section 8 hari se masi karigma hariba follow-sing amta tawdaba tarbadi mado masi jail thamba di 1 lakh chu thiba haiba si mahota mayam no harina koigi kare haitare ne मोजे पेनाल्टी मा लुपा लामा थेलगा करिगुम्बा मागी क्रिमिनल प्रोसीडिंग लौखल चलगा आइनि मतुंगना कइगुम फाउंटौ दंदीदे फंगबा हाइदना सिगी कनोसे सिदंग सेंदो कनो एमेंट तो बिबी आबरे स्कूल्स आइन हापनिंगबा जगह से स्कूल्स विदाउट रजिस्ट्रेशन नोटिस when the people not tawna participate to ge habne na habi ge do habi la आइन एमेंट तो ni habi do notice when the people get the नोटिशन पिगदबा अदो सुम दीदी कोई माबांग तो जो एमेंट तो दरगा ताना बिरो हाबी बे अब खरे ऑब्जर्वेशन पी ओ आई हौजी एमेंट तो याबर हंगजबनी को या देदी ऑनरेबल मिनिस्टर कंसर्न लेरे अदो गंग सागी आई नसी हौजी पॉइंट अनि से सिदा इन खमददी आईदी मसी आई कान ने खल्ली अदो हौजी प्रिंसिपल एक से सिमदी कंपल से चुमथोक तो लान से किदि नुगाइदों मानदेन अदो कतन Honorable Speaker, sir, Honorable Member concerns in do I note tawzare tasengbadi khoigi sigi bill se 3 main features ne ba khoi bill sigi ahan bana khoigi NEP 2020 matung na schooling se sahi ahum de horba pre primary degi instead of 6 years as primary degi natana pre primary de hongna bagi aduna main feature roiba second features ina अखोई ट्यूटोरियल होम कोचिंग से मासे लौथोकपा मरम दि मोइसे ऑलरेडी मणिपुर कोचिंग ट्यूटोरियल एक्ट 2017 ना कवर तो बनिना हारिबा ट्यूटोरियल होम कोचिंग की प्रोविजन से लौथोकपा अहुम सुबना अखोई एलिमेंट्री एजुकेशन से बेसिकली प्री प्राइमरी दगिना प्राइमरी भाव अपर प्राइमरी अप टू क्लास 8 से मसीगी ओनथोकपा अमा अदुन सिना मेन फीचर ने आते एटी डिटेल लोइबा ऑनरेबल मेंबर ना हाइरिसिंग तो नोट तौरगा मथंगी ngasai नोटिस पी खो तौरगा अखोगी अमेंड तौबदा मथंग तम याहन बियाने अखोई कंसीडर तौजगे अदुगा ngasi gi oina di bill se pass तौनबगी ऑनरेबल स्पीकर द रिक्वेस्ट तौजरी थैंक यू ते आई लोय या जरगे हजिकी मेन की सिगी अमा सेक्शन 2 दे याउसे सि जंगतंग खोगी क्लास 9 to 12 हाइबसे मसी मथंग दा तौर जरा हौजी सुम हप्तन ल जरा करिनो अंदा हाबिरो हजी सेक्शन जे लान सिमदि लालनिना को हदी सिदि चुंथोक कैसु गादि ओन इंचा हदी अमा कतन हापिसे सांग सांगना ते 9 to 11 12 से हापको दंग याबरा हाइबो कतन स्पीकर सर मसीदा अरान बमते याउदे कोई बिल सिदा लॉ डिपार्टमेंट ना वेट तौरगा कोई एजी व्यू लॉरगा थमने अदुना बिल पास थोन वे रिक्वेस्ट तौसनी सिदा हारिसे आइन से पदक एक से पदक जरेना सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स व्हाट हाइबा कांदा आइन हाइरेबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतुंगा सेकेंडरी एजुकेशन हाइबसे क्लास 9 दगी 12 हाइना सिदा पीरेबा एक हिदा
Honorable member na PPD ba observation si yang kay to ba agi yung biro. Ay huji bill asi close by close second Honorable Mr. Sai yai ka pass to si am confusion ta hogi danda education police na hari se sida hai re ba palle ba adona si je shoy na sum chapado house famani na amutal ling education national education policy ki kano na debate na te basidi honorable speaker sir akhoi gi manipur gi private schools ki bill ma pass tona puthok che bana ba adu kari ma lan ba yaw masu amuk amend taw se ba ngasi gi bill se pass tona ta thank you close education hai ba se sigi meeting do hai ta raga di sida yaudre sigi meeting la le hai jabi wan da do ta di matang to si ka de soi di soi hai jab ni da je